समय राजी होने को मुझे कौन कहेगा कौन कहे वो तो मेरा समझता पता नहीं काटती जीवो ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଆଲେ ଏଇରା ଏଥର କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଚପଲରେ ମାରିବ ବୋଲି ସେଇ କଥା ବୋଲକୁ ମୋ ଛାତି ବଖତ କରିଦେବ এই কামକୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କାମରେ କରିକି ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋ ହାତଟା ସେଇ ମାରିବନି କ'ଣ ଧର୍ମ ବୋଲଲା କୁକୁର ଭଳି ମାର ଖାଇବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଳ ପତ୍ର ଦେବ सिंदूरा सिंदूर डालते बड़े रक्त होई मो छाती भीतर तो केन केन कर चाहिए ଆଉ ସେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଦେଇଥିବା ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ହୋଇ ମୋତେ ମରଣକୁ ଡାକରା ଦେଲାଣି এই ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟା এই ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି এই সামান্য জিনিস আমাদের কিছু ফরক পড়ে না হলো আরে হ্যাঁ পুরুষ মানে আরে দেখো আরে তোমার সমাজ দেখো আজ গোটাই সামনে আজ গোটাই সামনে কাশ্মীরের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ କରିବାକୁ চাই देखुछ तो ग्यारेज के माटी काम कर ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା